Салам достор. Бүгүн Кадамжай шаарында 28-де Кылыч аке менен Батман женен Нурайым аттуу кызын туулган күндөбүз. Нурайым туулган күнүң кут болсун, өмүрүң узун болсун, ден соолугуң болсун. Дайым акеңе күйүмдүү кыздардан болгон. Анда эмесе кеттик. Kudayın den soğluğunu versin. Atinesi mehrimli jakşı kızlardan olsun. Şu singlim Nuray'ın tuğan günüken 5 yaşka tolu oturat 5 yıllık jubileyini belgilep geldik. Ömürü uzun, baktulu, Kırgızstan'da atağı dаңkı çıkan Kurman Cennat'ka kızlardan olsun. Oşo akamen jegem dagı oşo kızdın kızmatını görüp teң arıp teң karışsın. Şu barıp jakşıltap kalayım. Anlattınızlar kesin.